tunruma chuan Legrand company nan siam over voltage protector high voltage protector kan ti chu kan enchhin don ania chumi tur chuanin kan enchhin na tan hianin Legrand company na siam chhuak vek C63 DX series kan hmang don ani Legrand company hian series ni a oma chumi te pan hi chu tuna kan en mek hi ania pakhat hi DX series ania veilama lo lang jok hi chuan pakhat jok le hi RX series ania ampere in ang po ni se B curve C curve po ni se he series ran na hian aman po a ran tir thin ani he protector hian DX series engzat ampere po amang thei ani trip tir dan Sydney anei theya chu trip tir dan chu tuna hian kan enchhin don ania tuna asira thilzum te lo lang protector lama lo lang khi kan hmunga khi khian MCB lampang saita anaka khian vochunta a rin bial sen kan hmuh chunga omve ve ang hian hei hian a trip tir theya chu pakhat na ania apani na le a chuanin MCB kan offer kan on na thin pa ngai tuna thai bial chung sen kan hmuh me ka hian a off tir thei bawk ani a koi tha pui tina ani ber chu input output tania output atang hian hruiala thlain heta hian kan connect don ani stabilizer mang hianin voltage supply kan penga MCB akhan he stabilizer hi akata value chu zanhi somli panga ania chumi chu kan her danglam angai don tinani preset mang khian a variable resistor preset kan ti mai hi her danglamin akata value hi kan ti danglam theya chu tuna kan ti tu ber le apoi mo belai ber pakhat ani clockwise mo anti clockwise mo kan her mai thina chuan output voltage ki en pa chung zelin kan her maya kan du huna kan du tok mai thina ni tuna chuan cut off value thar kan nei ta voltage zathum ipon asang tho zo kani chu kan du tu sam tak ani ti chuanin power voltage supply pe in kan han enchhin don ta ani tuna thildum kan muki voltmeter ani a ki MCB output load test nan kan mang don ani a chuan tuna kan mu ang hianin a output voltage MCB output voltage te input voltage te le tripping time te a ran thewin kan han lan tir ani a India standard voltage kan ti hi 230 ani a ziadan sang oma 220 ti te 240 ti te po ani boka tuna hian kan han enchhin don ani a voltage hi kan han up chho zela kan up zela a tripun kan ngak don ani o trip ngale he trip curve kan ti hi achunga tripping time kan ti a khian ai ngat thina a tripun tu sang hi tunami khi a trip dan tur ani a chia ani theilowa achan chu voltage lo fluctuate theya ni chunga zirte po chuanin adang lam thei awangin chia ni theilo khi chu guideline ani ti kan hriat a tha ome hitin India standard voltage sungsang kha hansoi le lokela thil tang kan soi main India standard voltage hi 400 by root 3 a calculation chu ani ti ka kan soi tel lok du ani chuan kan test te kan zo tapoka tuna chuanin engwangin nge he thil hi apoi mo ti kan soi tel lok anga department atanga power supply kan mu hi power and electricity department atanga power supply kan mu hi acha thokhat viau thina a thareng boka mase engemo line fel lo te transformer problem awang te in face to face voltage
voltage sang tak tak hi han nei thut chang kan nei thina chu chuan kan laptop te kan computer te le kan induction heater te kan fridge te ati chene noi thina chung zong zong ven himna tan chuan he thil hi siam ani a chuan kan confuse lo tur chu he thil hi MCB in aveng lovani high voltage kan ti voltage sang kan ti veng tur hian MCB hi aman tlak lawa MCB chu short circuit over current protection chop ani ti kan hriat a tha ome